Hello guys, welcome back to my channel kasih free information. Te mentah kesini ngawan ra IP kene ka event invite and win ngam kenma baka poy hang namar nga lek ka tu ka free fire berim bet andrai kene ka wantang ka free fire max te ngam tip jing sang la de ban a kene video na tu menen ra compare nga tip ba dang bon hi ki bom pat tip kum no ban lek kene ka event te ngi haban su invite ek prolog jongi ban kino invite kin yo ikne ki RBM bat kito ki bandal kuntai bat kiba sha invite bat kin yo kito ki jacket dengan pen EP kuno ban lek khana ban yo ya kine kitir te sampai je kine video do ban dakut khana ba pin song tu kine ki list ki bangala deban invite ki perlok changa ngidon kam spongot ki perlok khana bangin yo haru kene ka RBM page kile tho tu evay lai san nyo bat spau andang ladap spaungut ngin yo ekne ka RBM ban claim na slam shot ngin page wai ekne video kumno ban la ekne ka event te prolog mentangin pendap na ek commission da ka bangin invite ek prolog changi ngala dem hado khandai ngut te ngadon kam stang evay prolog ban invite ban yo ek to RBM te mentangin pen I rengkat hang ne kuno ban la te select hang ne kene event bat sa open ek invite and win ban sa copy kene link ne trongdo ne berngam kene fill up and share na lengba ke message lengba ke WhatsApp kat ba phi share da phi fill up and share na in game chat ro te su copy kine phimla ban copy pat nang ne page da copy nang ne kat ba copy ru copy fail bat te su click ha kine kitak ba ken dala mi copy kumne sa copy andala adap copy nang ne sa lej sa lobby lej ban copy tang kito ki code namar ngidon kam tang kito ki code ki bah las ki bah khado te ngin paste chwa hang ne ngin delete chwa kito ki tak ki baklam kam na to nang ne ngin delete no ekne ban ngidon kam ekne sa copy kine bat phila ban share si prolog ang pesa pa tho ki ID jang ki ken te mentang dang don kam sa iwe prolog te ngan log out ya kene ka ID changa bat ngan log in da ka ID ki ta prolog changa kana ba ngan pen EP kumno ban le ha ka ID chong prolog chang phi te bat kat bangi dang log in kene nga ka par phi prolog ba pin soba ban like ba subscribe kene ka channel namar lada don ki kep kumne ki ba ka free fire ka nga laban wanra spi kum kine ki information jong ka lang hakjing ni dai bat ka free fire kain te kene ga kene ngala log in ya ka ID jong prolog chonga te ngin let bet direct sa kamen kanang ba kanam slam kapor te ngin lej nang ne lej yang event hab lej nang ne hi te sa page kuno sa pendap ya kito ki code hang ne kan ne chaka balik tap to fill sa paste lada pisa ne ki su paste hang ne la biang andai su tho ru biang hi page ila yo ekne ke jacket ban ngan pen EP na ka ID jonga pat mentang login bang sa sini ka ID jonga ile yo tamo tu jacket na pet shop la kemane tara ka toro nga claim itu iba ngala ekne rai manobam kumen yo tier free claim da la deru yo bet te mentangan lepat saka main ID jonga ya kene ka event nila ban invite tang ek friend ki ba ke plot tang ki bala dap spau level senang imla ban invite dia ki bah po spau level takra ko censar te
te ngan let ban page layo ni ami ketu ke edum sa stang ketu ke edum hi rai ngala ada claim lupa ketu ke tiar songa nomor kumbala ya mah ni layo ngandon kam so edum ru nomor kene ka don rate of fire pat ka yung to ngam kan masuk rai rate of fire ti ka edum hi kam dadon kam nama nimla ban siat ya kumbasian ya ki kon AR ne ki kon SMG te sisik kalet kuli tang ve te kecuhi dang la babu da itu badon damage ne badon armor penetration karpa pidon te vlog tang kani video am takas ni te sobahala ba subscribe kumbangala tada bye bye and good night.